Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achhiar tu silian sang puya Prime Minister Narendra Modi an voin khan National Sports Day polin rampum huap amalakna Fit India Movement hong Fit India Movement honna pol hian Aizola Fit India ran buat sai ani Excise and Narcotics Minister Dr. K. Chuan voin khan vaireng te aru ihlo cheng no som palihu a haral asama khole tui diktak ta sin siana National Register of Citizens chu inrinni khian ti chuani don Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan National Sports Day polin rampum huap amalakna Fit India Movement hong thu soin pu Modi chuan ramme pui hrisele fit tha nei chu New India na tumani atia taksa fit taka chu thu mai nelawa nun phung hrisele hlok nei na turani atibok India rama taksa fit tha nei chu mi puiten an ngai poimo thin hleya hun local zela ngai tha ani chhota atia khol thiamna lo thang zela wangin taksa che chuana atlem telani atiboka fitness su nampum halakna ta na poimo ti soin nun phung uluk lo awangin akai hnu na tamtak ahluara ati damna tur chuan nun phung thak angai pumadi chuna tibok hemi thangna tur hian Fit India Movement chu kalpuani atia National Sports Day hi India hockey khel thiam hingthang major dan chana pian chama man thinani a pumadi chuan voin hun man pol hian cholowa ramti ming thathin thalai infemi te choimoina hun ani atibok Ramsung mundang rolin tukin khan Aizol Fit India ran bot sa ini Aizol sipai lamola Deputy Chief Minister Puton Luyan Fit India Movement hi ahong ani Deputy Chief Minister chuan Fit India Movement program poimo tak National Sports Day man ani chulom amatia Sports and Youth Services Department kaltlingin Fit India Movement hi Mizoram kalpuya ni anga voin hi abultran na ani ati Fit India na tumbul pui berchu taksa rilru hrisele fit tha ele inthiang hlim nun phung hrisele uluk ne chu rampum masona na poimo ani ti puton nu chon soin zirne changchanga mala masak berani anga sports lama talen ne te hai chwa pa in rampumin hrisele lam hoin tan aladon atia thalai tam tak zuk le hmom le ruihlo boya tan turte nun kong dik lo zo turte chan chuanan he movement hian ma aladon ani atiboka Fit India Movement hlotlina turin zirla le mi puite thopui asoma amo phurtu department po du sakna hlan bokani Sports and Youth Services Minister Purobaro Moiro te point thu soin Fit India Movement chuan mitinin taksa ti fit konga mala a nitin hunin peturin abeise ni atia Mizoram Sarkar chuan Fit Mizoram Movement March ni somni phani khana tan to rampum huap Fit India Movement nen po tumin angni in taksa hrisel ril hrisel nei turin le Mizo namte hi India rama fit berni tura tranezel turin mi puita cha bokani he huna hen Chief Secretary Pulin Moya chongo chuan zirlai Bharat Scout and Guides Sports Association Shang Kalkhom mi sangkha sa series somnga hena Fit India Movement thu tiama chamtira Fit India ran Mizoram bul tannan Kalkhom te hen AR ground na mual voini an hel ani Aizol DC puwalang ai sakan voin khan Aizol district thingtang khuwa te thiang hlimna survey Swat Survekshan Gramin sangni sompakwa ahong puwalang ai sakachuan nikum Swat Survekshan Gramin sangni sompareta Aizol district chu North East Zone puma din hun panhina a hau thu ta langin mi puya tanga ngai dan la khomna feedback a mutha sela chuan Aizol district chu rampum huap levela alan thei thu soya feedback lama score sanjok the nan mi puite chu thei top so pui turin a som ani Swat Survekshan Gramin sangni sompakwa hi tun thani sompli khanu delia Ministry of Jal Shakti Changtu Union Minister Pu Gajendra Singh Shekhawat na honga Mizoram huapin ni somni pakat khan Deputy Chief Minister Puton Luena honga Aizol district huam chunga RD block panga apo September kar masaber chungin nei tumani Aizol district a hian khosomni pani endik ani dona heng zinga khosom panga chu survey endik tuaruat IPSOS private limited chuan anendik don ani he program hena tumber chu kumin October ni Indian hampa Mahatma pian chamvoi za somnga na a India ram chuan India fai clean India atheng man turani ti hiani a he mathlir nei chung hian sarkar chon rampum ma fai man ngei turani ti te tundin hun aya mason tule kholai in thiar omlo ODF turin thei topin ma ala ani New Delhi Chamek Chief Minister Puzoram thanga chuan vein khan Union Minority Affairs Minister Pu Mukhtar Abbas Naqvi chu a chen na akoma Mizoram mamo sang an soidun Chief Minister chuan sarkar pui malak na pakhat Prime Minister Jan Vikas Yosna chuan Mizoram huam telve se du thwathlena he scheme noya hian namtlem zok le noi hnung zok te tan ele bara ani todel torle nun phung chang kang zok ane ni tura zirna hrisel na le ezon thiam na ti mason te atel ani Union Minister chuan Chief Minister Rotna anga Jan Vikas Yosna noya Mizoram
tel ngei chu tha ti thu le Nagaland Meghalaya te po huam tir tha ti thu soya hei baka hin Mizoram atanga Central Service Exam tura inbo sai du de tan coaching center changthuk tak din le coaching center om to sa mizo te anu thei dan tur te an soi dun bok pu Mukhtar Abbas nakvi chuan rona mumal taksiama anena thelu thoi turin chief minister chu ashil ani Excise and Narcotics Minister Dr. K. Beichuan Vain Khan Vairang te join weme playground na ru hlo cheng no som police in kwa sangthum zathum samruk pani hu halral Minister chuan mizo te mel malian tak ru hlo tolruk ching te tan Mizoram mun aumlo atia ru hlo do na konga sarkar chu thei top chu pui tori mi pui te so mani ru hlo do chu tlom ngai pol weme le ko ran tho pui na in thei top an chu zel do na Excise Department thuam chak turin sarkarin ma ala chhomek zelani atia ruilho boy tang mek thlai tam tak chan so na thok turin Social Welfare Department point na satakin ma ala chhomek zelani tibok Minister hian Vairang te Excise and Narcotics Department check gate le office atloa heta hian sarkar ruilho laka indona apuan thu soin mel malian chu huat rona dowongai ati ruilho halral hi Vairang te join me mlak na man ania Minister hian HNVT Department Office te ram atlo boka anachan Poli Department sang harsanel na tho kalphung te po an soi ho ani Mizoram ruilho lalu tu mi panhi te chukum somni chung sheom takat lungin tang tur le cheng nuai khat ve choi turin champhai special jachen thiam lo achan tir van chuimunga kum som thum fala Myanmar nia in soi chuan fala ma tangin heroin hong som thum ron keng thla in a heroin ken hi melbuk dai ram hnoi hnim kara thugruwa ama hian aizol panin a thian pa la leng lian akum somni pakwan en baikin a heroin thuru khi an la a dungtlang lama tanga Mizoram ran lutin dungtlang police center hel thil thuwa an no ti dinga champhai lama an ho tu ta shilin an heroin program zali samthum pakwan en kumsang ni som pasri August som pakwa khan an mana heroin phur tu pani te hian heroin hi an ma ani phur nge ni thuwei me ruai tu te lai visi ho tu te hena an soya champhai district jail a khung hal ani a an chungchang thu champhai special court chuan ngun thluk taka arel nuwa van sui munga le lal eng le na te hi shom taka kum som ni chung zel tang tu le cheng noi khat ve choi tur na shema poisa choi tur hi an pe thelo ni chuan thlanga dang an tan belang champhai kan correspondent chuan tun lai hian champhai district khom chung aru hlo abikin heroin a hlona sa hle ti soya police le excise ten thei top chu in chhun jan chamin an duty thina tlomngai pol te point an thei top an choreng boka police excise le tlomngai pol te thona thatak noya mengama zatin hremna an hmu to chungin heroin man tur omreng tho ani Siha District Planning Committee chu Vain Khan DC Conference Room a DC puke vanal thiana kai hruain an thu khoma district masona ta na tho kalmek le mabak tho tur omte an clear ho thut khom nan Siha District chunga department sang te tho khumza om thena tur district hospital sakmek te Mara Students Hostel aizola hontak te Kolphe thapek chuna tur KV substation sakmek te special packages for ADC DC office le bangla sakmek Vahia khua ai ang chin mek te tuipang water supply scheme tan Kolphe tha pek dan tur te mesatla a phulem pha tur le apan na kong sil dan tur te upper vathong MI project KSA te Sesizol MI project te Lucky le Vahia inkar kong te Chailu le Chakhei kong te Sihale thosa inkar Tisile siata inkar Sadung phele Thirsha inkar lungtiane mamte inkar te Lucky le Vahia inkar kong siam te clear hovin department sang ma sop te le siam that ngai lai te ba ka siam dang la ngai te an soi hova department tin te chu an na chan pol theu thare dik taka thoka chak taka mala theu turin an shil ani chanchin thare all india radio aizol tanga puan ani asama khole tu dik tak te chin chiana National Register of Citizens in rinni khian ti chu ani don state sarkar chon he NRC ming chuang no te tan dan hmang an chol ko na a thona ti thei turin ma alak sak don ti a hei bakan state sarkar BJP le F2 Congress Party chuan amamo tu piang te tranpui turin anin hong ti an soya kan correspondent chon District Legal Services Authority kaltangin amamo te tan ro mana engkim pe felani to ati NRC ming chuang velo te chu Foreigners Tribunal in ramdang mi anga apuan ma chuan tu ma man ani don nova Foreigner Tribunal chu thune na top nei tu ani dona chu wangin NRC ming chuang no po ramdang mi anga ingal ani don lo ani chanchin thar chherti top na tlang pui Prime Minister Narendra Modi and Vain Khan National Sports Day Polin Rampum Hopa Malakna Fit India Movement Hong Fit India Movement Honna Polin Aizola Fit India Run Buat Sai Ani Excise and Narcotics Minister Dr. K. Beichuan Vain Khan Vaireng Terui Hlo Cheng Noi Sompali Hu Ahal Ral Asama Khole Tui Diktak Te Sin Chiana National Register of Citizens in Rinni Khian Ti Chu Ani Don Chutizong Chu Chanchin Tharkan Puan Thei Chu Ani